Kao što ste primetili, ceo grad je okićen, na više lokacija nalaze se razne manifestacije koje upotpunjuju ove božićne i novogodišnje praznike. Jedna od njih koju ćemo često otvoriti je Ledena šuma, koja će biti otvorena do 16. januara. Pored ovog prelepog klizališta tu su i umetnici lokalni, kulturno-umetnički program, zanatlije, tako da na ovom prostoru za svakoga će biti ponešto. Ja vas sve pozivam, naše Novosađane, goste, decu, da dođete ovde, provedete vreme, uživate.